Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ankum idza dakhala syahr Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rupani dawuh idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Idza dakhala arikalani manjing masuk apa syahru ramadhana, bulan Ramadan, futihat mongko den buka apa abwabus samai pira-pira lawangi langit, apa abwabus samai pira-pira lawangi langit, wa ghulliqat lan den kancing den kunci, wa ghulliqat lan den kunci apa abwabu jahannama pira-pira lawangi neraka jahannam, wasul silat lan den ranti den belenggu etale sapa asyayatinu pira-pira setan. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adebu bila datang bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, labang-labang langit buka dening Gusti Allah. Anapa mai buka? Ta'ziman li fadlihi wa syarafih, karena mengagungkan dan memuliakan daripada bulan Ramadan. Buka labang langit ini ke dening Gusti Allah. Bukaan labang langit-langit penekah ta'ziman, karena mulja'aki deka keutamaan bulan Ramadan, wa tambihan lil malaikah, sekaligus peringatan deka para malaikat ala dukhuli hadha syahril azim, atas masukan bulan sayakungaki tining ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda bulan-bulan si tertentu si Allah subhanahu wa ta'ala tak apareng pan berempan pepareng kecuali ning bulan-bulan si tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala andi pepareng setek parengaki pan berempan pepareng kecuali ning bekto-bekto tertentu. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian semua, inna fi ayyami dahrikum, di setiap bulan, setiap hari di setiap bulan, di setiap masa-masa apa nikah, beda nafahat, beda pepareng dari Gusti Allah. Insyaallah taala tak apareng kecuali ning hari-hari saya tertentu. Di antara bulan Ramadan, Malaikat Jibril turun dening Gusti Allah. Setelah Sayyidina Kanjeng Nabi tak pernah turun kecuali berneng bulan Ramadan. Apareng malam situng khusus ingki panika malam Lailatul Qadar, beda malam pole nisfu Sya'ban, beda malam pole Dzulhijjah, beda malam pole Muharram. Sedaya nik andi keistimewaan, andi keutamaan bangsa bang. Ala fata'arradu laha, cek sampai tak melo dari pepareng dari Gusti Allah ning bulan-bulan sampun lai tentuaki tining Allah subhanahu wa ta'ala. Kamul je'na kaotamana ampun lah
tentu aki tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarat mun bahasana orang pasar, Allah taala ini kan di pasaran. Pasaran ini kebiasaan banyak dengan tar ke pasar. Regana ki jarene mana pasaran. Pilihan lebih banyak, harga lebih mode. Allah taala andi hari-hari tertentu. Kemis malam Jumat, ben are Jumat berarti dina. Beda hari-hari tertentu neng dina paneka, neng hari paneka Allah taala abri pan berempan kamodaan. Termasuk bekto. Bekto sebelum sopu, bekto mare sopu. Aneka bekto-bekto sangat luar biasa. Bekto sebelum maghrib, bekto ba'dal maghrib. Aneka bekto si Allah Subhanahu wa taala amul jaki ke bekto. Beda bekto saya mul jaki, beda hari dina saya mul jaki, beda bulan juga saya emul jaki. Umpamanya beda orang cukup atikir ke Gusti Allah, ibadah ke Gusti Allah hanya ning 4 bekto. Bekto sebelum sopu, bekto semarena sopu. Jagongku. Walaupun hanya mungkin beberapa kalimat zikir, beberapa bacaan Al-Qur'an menjelang sopu, sakone, tetapi ning bekto sebelum sopu, kemudian mari bajang sopu tak tedung. Baca zikir, baca wirid, wirdul latif, hizib, baca yasin. Boleh ngaji. Nggak lagu mangken beneka. Maka 4 bekto ini cukup kang kui nembel kang kui no poin bekto-bekto se dalam bekto gila banyak lupa naga Gusti Allah. Sebelum sopu, mare sopu, cukup kang kui saare. Sebelum maghrib, bi mari maghrib cukup kan kui semalam. Tutup. Cukup bekto sebelum sopu ben maren sopu kak dinto cukup kang kui bekto saare. Umpamana saare ini kepon banyak lopan ke Gusti Allah cukup. Sokor sebelum sopu bi marena sopu. Bekto sebelum maghrib dan bekto mari maghrib cukup kang kui semalam. Umpama semalam jadi lebih nyan lopana cukup eto poin kelaban bekto sebelum maghrib bermare al kunus ba'dal kunus ma bainal isya'ain. Al kunus ba'dal kunus, segala pemberian, segala keistimewaan dan keutamaan bainal isya'ain, di antara maghrib sampai isya. Bekto 4 ni kemon tak reken bi gul manjenengan, bekto-bekto selain tak kira reken. Bekto 4 ni kemon tak kebiya tikir ke Gusti Allah, bekto selain pasti banyak lopana. Tangere mono jane, tak kira. Ane ke bekto pasaran nih kak. Bahkan beda seorang soleh, orang yang bagus, orang yang soleh, orang yang takut ke Gusti Allah. Mari maghrib ni kebiasa adikir, awirid sampai isya. Beliau akolaan bareng ke negara lain. Beda kabar cek bahwa kapal sing iba bareng kolaan-kolaan ini tenggelam, karam, terselem. Kabar terakhir dapat bahwa bareng kiai, bareng orang sesoleh ini kolaan tak norok terselem. Kiai kena beda mihrab, beda tempat ibadahnya ya saja dana. Anak kabit mulai dari pondok ngebela ke aban, wahai abah, beda kabar gembira kak dinto abah. Beda apa cong? Ternyata kapal seteselem gila siang seteselem ternyata cuma bareng panjenengan saya selamat, bareng selain teselem kapi cuma bareng panjenengan selamat. Manteli kering sepun. Mari maghrib kaki omong bab dunya cong. Mari maghrib engkau tak bunga tak seneng ben ngebela kesengkok bab dunya mari maghrib. Mulai setia mau pole kaki jan. Polen tak bisa ngeregeni bekto mari maghrib sampai isya. Umpama bode reng apa sah, saare penuh apa sah. Maghrib abuka. Kekenyangan mari apa jang maghrib, kekenyangan tedung. Lebih utama sampean tak apa sah, syukur sampean bisa ngodiin bekto mari maghrib sampai isya daripada sampean apa sah tapi mari maghrib tedung.
Arab salat maghrib remak jahriyah paranyeng. Salat isya paranyeng. Salat subuh tak paranyeng, salat zuhur bi asar sirriyah. Tak paranyeng suaran imam. Maghrib pasanta bi imam. Sunnah. Isya pasanta suaran imam. Subuh pasanta. Ni beda rahasia apa? Ning bekto-bekto ni kareng munafik tedung, Pak. Lambok Kanjeng Nabi kita perintah dening Gusti Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Salat ngerem. Bener karena takut, karena ada perintah dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi tak mungkin ngadain apa setiap perintah dening Gusti Allah. Nah, para maghrib orang-orang munafik ni ketedung, orang-orang sejahat ni ketedung. Tedung para maghrib. Mare sejaga. Kamu berarti aman punan nih kah? Orang-orang jahat tedung bolan. Para maghrib tedung, mare sejaga. Melak nih kok sampai para subuh tedung boleh. Subuh ada orang. Salat subuh suruh pesanta. Jam sangat jaga sampai asar mangkana karena salat termengerem zuhur tak pesanta suarana. Takut itu mau cak boje. Asar tak pesanta suarana. Karena tak tedung orang munafik. Para maghrib tedung boleh. Esah jaga, mari bojang esah jaga. Tak tedung semalam begadang sampai para subuh. Sampai para subuh tedung. Makanya subuh suruh pesanta di pangeran. Suaran imam nih kah. Jadi tedung orang munafik nih kah. Tedung para asar, tedung mari asar para maghrib jaga mari esah. Aneka. Cek sampai buang-buang bekto-bekto nganeka nih. Ya semampuna. Makan reng lambok reng kona. Mulai compet are anan sehari Pak. Karena setan pun keluar kia. Bekto compet are ini ke setan keluar kia. Untuk aku de orang. Angkan mula para maghrib ke baik. Bareng sini bene. Pas tak bajang maghrib himpon. Ya. Nah, ini kepada bektoh ban beda dina setertentu. Kemis malam Jumat atau hari Jumat. Beda bulan setertentu. Termasuk bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, mulai datang bulan Ramadan dapun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah. Buka labang-labang langit dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa apa? Bulan Ramadan begitu muljannah ta'ziman li fadlihi wa syarafih. Amul jaki Gusti Allah bi amul jaki dak bulan Ramadan mak dadi manusia. Tak apa serang terangan. Ngenyek dak bulan Ramadan. Amaksiat ning bulan Ramadan. Gusti Allah amul jaki dak bulan Ramadan. Buka labang langit ni. Mak dadi orang sing ngaku Islam iman ke Gusti Allah tapi tak amul jaki dak ke bulan. Man lam yufar fi Ramadan lam yufar fi syahril akhar. Orang yang tak isap orang yang bulan Ramadan sulit isap orang yang luar bulan Ramadan. Bahaya nih kawan. Wah do remeng kok tak kuat kok ala kok tak apa kok tak apa asa kok apa asa. Kok king tak ala kok king belanja tangan nabi le jahil tina. Tak norok ngelon sero. Melanje. Tadi bulan Ramadan ke bulan pasar na Gusti Allah. Pamodo kapi. Sesunnah gencor padane salat wajib. Sewajib dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Otak saya tak bunga. Hanya orang-orang munafik saya tak senang di bulan Ramadan ni. Termasuk dosa raja orang busan ke Ramadan ni. Dzambun minadz-dzunub. Ada pun Imam Ibn Hajar. Mun beda orang ngarep bulan Ramadan tuli berlalu tuli mare termasuk dosa raja dia. Pusan ke bulan Ramadan, pusan ke ibadah. Mula pusan ke ibadah, ya pusan dak se ibadah. Gusti Allah. Mungkin mun orang sak coba dan seneng bulan Ramadan ni kan. Es laris. Dawat kolak ya. Ada di tak apa cuma bulan pasan ni laris kapi. Taib. Nomor 2. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Labang lange buka, labang neraka jahannam tutup.
labang jahannam etotop tak buka tining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan daripada bulan Ramadan. Lah, letau cek itu tutup ki maksa buka. Tutup. Dilarang membuka. Allah taala si ada bu wa ghulliqat abwabu jahannam. Tutup labang jahannam. Mak beda orang maksa saya muka. Kalaban cara-cara maksiat di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil. Wa ya baghiya syarr adbir. Orang-orang yang mengharapkan kebagusan, ayo maju setiap saat. Orang-orang yang ngelakukan kecobaan, mundur mompong turun kaki. Hari bulan bener bulan mainan, hari bener bulan saya biasa, hari bulan saya ikungan kita dengan Gusti Allah. Bulan saya muljaki, bulan saya ikungan kita dengan Gusti Allah. Allah Taala tak muka labang langit kecuali bulan Ramadan. Allah Taala tak nutup neraka jahanam kecuali bulan Ramadan. Beda orang. Ini termasuk apa? Hikmah daripada nikah adalah bukaan labeng panikah adalah terhib, memberikan daya tarik dari orang yang beriman supaya semangat dalam ibadah. Nomor 2 terhib, memberikan apa? Rasa takut dari orang-orang pelaku maksiat bahwa di bulan Ramadan ini kebahaya orang yang maksiat di bulan Ramadan. Juga taubih, mencuba dari orang yang berbuat maksiat dalam bulan apa? Bulan Ramadan. Karena kan ini adalah kesempatan emas. Kesempatan saya sangat besar kan orang yang sebanyak tu sana maka bulan Ramadan tempatnya. Orang yang satu obat maka bulan Ramadan kendengenah bangun baktona. Engki untuk nambahin taqarrub ke Gusti Allah, taat, kelaban sodako, kelaban solat, kelaban bacaan Al-Quran, kelaban ninggal maksiat, nikah. Karena Ramadan nikah adalah apa? Tarbiyah atau madrasah sepaling hebat nih bulan Ramadan. Madrasah sepaling mulia. Ada orang, banyak orang takut siapa talah. Halal nasiin halal, kopi halal. King karena takut ke Gusti Allah. Mon orang ri apa songku, Pak? Pasti takut ke pangeran. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, pasti la'alla benih makna taraji, orang siapa songku ke Gusti Allah pasti takut ke Gusti Allah. Cereng sebulan elati ngak nekat ore. Masjid di masih tak ramnya, langgar di masih tak ada esena. Cuma neng bulan Ramadan lah. Neng bulan Ramadan nih kamu semangat pas badak luar bulan Ramadan berarti membekas Ramadan. Tapi mau hanya sholat berjamaah masjid neng bulan Ramadan, berjamaah langkar cuma neng bulan Ramadan, baca Al-Quran darusan cuma neng bulan Ramadan, luar bulan Ramadan lah tak baca Quran. Nek kedabun Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri eko ca'ubadus syahr, penyembah bulanan. Mentak bulan Ramadan tak apa asa, nah bulan Ramadan tak baca, tak zikir. Ben si betoro ta adanya mana penyembah bulanan. Masuk Syawal komat boleh saya tanah. Syawal dari Syawal neka adalah lafaz syalah yashilu. Maknanya Syawal neka adalah napa jalan yang naik tanjakan. Mestinya mari bulan Ramadan sebulan elate menahan diri tak emosi, menahan diri tak tokaran, menahan diri tak cak ngoceh orang. Tanang jogoh, merepat jogoh, kopeng jogoh kafi bulan Ramadan. Nah, maka monika membekas sampai bulan Syawal ong keimanan, ong keibadan. Ya paling ngenten cak toron. Di bulan Syawal montoron delosornya man. Syalah ya shilu, Syawal ong ke maknana. Karena mau naik mare elate, ceren boy elate. Seminggu boy ngetapal si balap jeren balap bro hasilnya jeren liar keng elate benar seminggu boy patuh norot mak tadi orang pun tahun elate nafsona elate syahwata elate sebenarnya nggak dinton yang bulan Ramadan 30 hari dalam setahun. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannawna antakuna sanatu kulluha Ramadan. Cek saking entau
apa sih terkandung neng dalam bulan Ramadan jangan Kanjeng Nabi, maka bukan bukal berharap setahun dari Ramadan to. Setahun nih Ramadan to. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, saking oneng dek kapan apa dalam bulan Ramadan beneka, dari ganjaran, dari barang sek janji kita nang Gusti Allah. La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka berharap setahun bulan Ramadan. Jok saking sampean oneng apa seneng bulan Reba, maka sampean bakal reparep sekabina bulan Reba kanggo kula, kan iso mimtihan ya. Tang osom deh lah. Ya mek tak tuli Reba kan sini kamu. Ngertem ya. Baik. Bulan Ramadan cek kebiasaan kini kak korang 120 hari udah bulan pas paling sekecil nih kan molotan lah para Maria mari molot bakdo mulut mari bakdo mulut mungkin mari molot rasol mari rasol madil awal madil akhir Recep Rebe Ramadan korang nama hari montolo polo harian sebitek 120 korang 100 sekretari dah bulan puasa. Njok engkau mengakan kelar, king rokok engkau tak kuat engkau. Aduh, aja colok apa. Jadi merare ngarokok kekenyang. Ya. Taib, aneka targhib menunjukkan Ramadan ini adalah bulan Syekh Jaki tining Allah, bulan pengampunan, bulan idkun minan nar. Sekali Allah Ta'ala ngempang akidah sebab-sebab orang yang sepora. Apa gampang jalan tobat, apa gampang jalan sepora. Yassarallahu fihi asbabal afi. Allah Ta'ala menggampangkan sebab-sebab orang gelak sepora secara zahir, secara batin pun apa gampang kapi. Niki karena dalam penika banyak keistimewaan. Mau terangaki lanjang gelu. Jadi mulai datang bulan Ramadan, buka labang-labang langi, tutup labang-labang neraka jahanam, terakhir wasul silati syayatinu, setan-setan belenggu. Etale. Maki beda orang maksiat neng bulan Ramadan, can setan ale etale. Beda dua makna, beda dua arti. Beda si ada bu setan sejerajah silsilah belenggu. Jadi setan saya cek neng bulan puasa nih kak. Jadi mon setan saya kelas cek lah orang yang tak mampu, ya berarti kualitas iman dengan dia. Kualitas iman, kekuatan iman kikan setan saya cek nih kak, setan saya kene. Setan sujur aja tak ada Gusti Allah. Beda si ada bu makna nomor 2 sulsilati syayatin. Aneka bekas-bekas dari bulan sebelumnya bulan Ramadan. Karena neng bulan Reba tak ada persiapan. Sehingga apa biasa neng bulan Sya'ban, bulan selain bulan Ramadan, beda ke bulan Ramadan. Padahal dari Recep mestinya siap orang nikah. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Recep bulan Gusti Allah, karena bulan Recep bulan wajibaki salat 5 waktu. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban riatang bulan jangan Kanjeng Nabi. Polanya bulan Sya'ban patoron ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah wajibaki salawat ke Kanjeng Nabi. Maka kocak bulan Gusti Kanjeng Nabi. Sya'ban, sya'abana. Sya'ah kebagusan, bana si abang cabang. Sya'abana. Dan kocak Sya'ban. Banyak kebagusan neng bulan Sya'ban. Neng bulan Ramadan karena tak siap, dari bulan Recep tak siap, bulan Sya'ban tak siap, masuk bulan Ramadan ki pancet. Saya lupa ya pancet lupa, saya maksiat ya pancet maksiat. Karena apa? Karena bekas-bekas sebelum bulan Ramadan masuk dekat bulan Ramadan. Setan-setan berdasar bu lakar setan secara maknawi belenggu, karena setan ini kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW
yajri majrad dam. Setan nika jalan ning jalane darah, Pak. Darane kamma badan sita deren kira-kira. Koncon griki cocok jarum keluar darah. Cetak degetuk keluar darah. Soko tepak-pak keluar darah. Ada badan sita keluar. Setan nika masuk ke manusia yajri majrad dam. Bedah ning kenana len jalane darah nika setan. Mun kul panjenengan tak ataming, kul panjenengan tak berusaha untuk menghindar dari rayuan setan, saya aku lebat lan jalane darah, tak mampu, tak bisa. Sampai setan nika menguasai esena ate. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adamah lanadharu ila malakutis sama. Kalau seandainya manusia hati-hati daripada mereka tidak diliputi, tidak dikuasai oleh setan, atena bebas dari belenggu setan, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya mereka akan bisa dapat memandang, dapat menyaksikan kerajaan-kerajaan di atas langit. Kelaban mata bahatina basirah, kelaban merepat, kelaban panengal atina mampu menembus daripada langit, mon atina gelak bersih daripada belenggu setan atau kekuasaan daripada setan. Karena kula dengan lek kuasa bi setan aten. Ki dendam ka oreng, ki dengki ka oreng, ki pegel ka oreng, ki macam-macam penyakit ate, ki sombong, wa ki sum'ah, ki troy ko caru atau ko cari atau macam-macam pun penyakit hati. Kini kita tak mampu pun. Tak mampu. Jadi bulan Ramadan tak ada setan dia. Maki berada dengan tokaran bulan Ramadan. Bekas. Berarti sekuda tokar dia lah. Maki berada yang amabuk bulan Ramadan, ajudi neng Ramadan, zina neng bulan Ramadan. Berarti lebih biasa ada iya. Tapi pun tak ngergani dah apa. Saya mulia kita dengan Gusti Allah, tak ngergani ben tak mulia kita pun apa, saya mulia kita dengan Gusti Allah. Ya. Sekejap ini bulan Ramadan mantar pada lancang umur. Sehat walafiat. Pada Pak bulan pasah, kelaban ke badan sehat walafiat zahir batin. Amin Allahumma amin. Jaga-jaga kudu siap. Kudu siap dari semangkin. Terparap bulan Ramadan. Pekerong ke Ramadan. Bila sebulan Ramadan, bila karena bulan Ramadan bulan ampunan, sampai umpama mentar pada lancang ngomor, umpama tak berdepak di Gusti Allah dak ke bulan Ramadan oleh niatah, niatul mukmin khairun min amali. Umpama bi pangeran tak berdepak di bulan Ramadan, tapi pun sampean ngarep de tengah bulan Ramadan, Allah Taala tak menyanyiakan diri niat kalau berpanjenengan. Karena begitu istimewa na bulan Ramadan, begitu agung na bulan Ramadan. Cek kasangka. Bulan Ramadan kebe tedung ngetok. Kulakku sampai zuhur, tedung, zuhur jaga. Tedung boleh sampai asar, asar jaga. Tedung boleh sampai maghrib jaga ngakan. Agelejer malam. Ya koceng ya bahasa koceng. Ya. Kebelas malas ki pacet sang keadaan kayak mula terbiasa saya. Jadi neka keistimewaan bulan Ramadan, iki peneka bila datang bulan Ramadan, buka labang-labang langit, tutup labang-labang neraka jahanam, kemudian setan-setan belenggu prai setan neka. Setan neka prai tak kuda, maki beda bekasah. Oh tapi makna nomor 2, setan sejeraja, belenggu, setan senekene. Berarti kualitas kekuatan iman kau leban panjenengan, bukti akin yang bulan Ramadan. Neng Ramadan nih kamu tak tertarik dek kuda setan secek-cek, berarti kuat. Ya, neng Ramadan mon pancet, kira nih kagak lakon gimpon. Ya berarti lah dia jelas betek asli nih neng bulan Ramadan dia lah. Ahli taat, ahli maksiat temenan bulan Ramadan ya. Mentar moga dadi ilmu manfaat niki insyaallah niki bab Ramadan nika. Bab Ramadan mentar moga ibadah pada bulan Ramadan fi khair wa afiyah amin Allahumma
babus shaim wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim wa adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama kirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وللكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نعظى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم من كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر سوسن مهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شبو كرب بن سالم وكعب بن سمكت بربان سن الشعب عبد القادر الجيلاني سن الشاذلي والإمام النووي والإمام زين الدين المالي باري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله بارا وشعب عبد الله بن عبد الله وشعب علي بن عبد الله بارس ثم يقود الباري حبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطار ثم إلى رنا حبيب مقدم ثاني عبد الرحمن السقاف والآل مرمضار وإخواني والحبيب عبد القادر بن أحمد جيد حبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وكعباس المالكي ثم إلى الحبيب عبد الله ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي وبشابو توبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن سسق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح بن سعد التانغ وسلم أهل الحامل الحبيب عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله. إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم برحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.